आजादी का अमृत महोत्सव सानजों लोब्बा लाखिनानै गोलाव हानजा सुरदों। स्निजिबाथि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै आजादी का अमृत महोत्सव सान फालिनानै गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गाहाय नवनीत शर्माजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि गासै पुलिस बिफान आरो एसएसबी जवान लोगोसे गसाइगाव फरायसालिमानि एनसीसी हानजा आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनै गसाइगाव नोगोरखौ गासै थाबायनानै खमैब्लाबो 15 किल'मिटारसो गोलाव लामा हानजा सुरदों। लोगोसे बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों गसाइगाव ओनसोलनि गासै रायजो राजानो हरगाव तिरंगानि फारसेबो मिथिसार होयो आरो बयखौबो नखर नखर माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखायबो खावलायलाङो। আজি আমাৰ গোসাইগাঁও মহকুমা আৰক্ষীৰ পৰা আমি এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা উপলক্ষে এতিয়া আমি এটা ৰোড মাৰ্চ কৰিম এৰাউণ্ড 5 কিলোমিটাৰ্ছ। আমি ইন কলাবৰেশ্যন উইথ আমাৰ 129 বেটেলিয়ন CRPF আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু আমাৰ স্কুল ল'ৰা ছোৱালীসকলো আছে। আমি এতিয়া ৰোড মাৰ্চ এটা কৰিম আমাৰ টাউনৰ মাজেদি আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যোনটো এটা মেছেজ স্প্ৰেড কৰিবলগীয়া আমাৰ আছে এইটো আমি আজি 5 কিলোমিটাৰমান আমাৰ খোজ কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত ৰাইজক কিবা আহ্বান